haleluya ariko na gatanu ufite gitara abo bumva umutima uwahatira gutarana muri kino gihe baza tuzatutarabira Imana tukombe duhimbaza imbaraga z'Imana no gukomera kw'Imana dushaka Imana iyo abantu bagize umwete wo gushaka Imana baza bayibona akuwani sana
none shike sanga batizira none Imana ishimwe Imana ego yo sanga mwari yasi umutima wasungwaniramo ngende cyangwa ego yo Bwana sifiwe. Iyi ni message reverantanze. Ukuneza ari umuntu yabikubitaho. Yesu ndishuwa. Ego yego. Hallelujah. Twongereka. Ariko neza n'umwuka wazahari no kumanuka kandi ko turasenga ko turi mu isengesho ko turasenga dushima Imana ducelebrate ku buzima bwacu bwakuye urubaza tutakiri abo kugenda Satani afatira hantu ahubwo turavuga imbaraga ze tuzamurira Imana icyubahiro Nagata asigaye akantu kamwe
wampaye amahoro wampaye ibyishimo ubundi umusinzi wampaye ibyishimo ubundi umusinzi iravuga ngo aba gitumye mbirukanye kabakura muri kino gihugu. Tubane twumvikane igituma kino gihugu ngiye kukibahe nuko abagituyemo bakoze ibyangwa nabi, bakora ibintu byo gukiranirwa imbere y'amaso yawe. None kugira ngo namwe mugituremo neza nuko muzokora ibintu binejeje, ibintu bishimye, kuko nimukora ibyo nabo bakoze. Mu yandi magambo nta yindi protection mufite, ngomba kukibakuramo kubera ko nabona kibakuyemo kubera gukiranirwa kwabo. Haleluya. Niba hari ikintu kiza gikingura umuryango ibintu bitari bigira imbaraga iwawe bikagiraho imbaraga, n'ubuzima bwica. Haleluya. Amen.
niba hari ibintu bisa bigukuraho uburinzi bikagukuraho protection y'Imana bigatuma isutakaza uhangana nabyo bikwirukana ku manywa y'ihana n'ubuzima bw'icyaha. Uyandimaga ubuzima bw'icyaha buza bugenda bugakuraho umuntu imbaraga, bwamara kumukuraho imbaraga z'Imana. Iyo umuntu yavuye mu bwiza bw'Imana n'imbaraga z'Imana, Satani kumuvogera no kumukoresha ibyo ashaka ntibizongunana. Haleluya. Amen. Imana irabagira ngo urugamba murabe ngo umunsi umwe ngo bagenda kurwana mu kadugudu gatoya cyane kitwa A. Natangajwe n'ijambo ry'Imana. Nambwira ngo abatasi bagiye kugatata ngo babwira Yoshua, baramubwira ngo ariko Yoshua we ahantu noneho ahantu twageze twabonye ahantu hatoya cyane, none we kurusha ingabo nyinshi ngo zigende zije kurwana n'urugamba, ufata abantu 3,000 cyangwa 4,000 aribo bagenda mu rugamba, kuko nakadugudu gatoya titwohangana nako. Ako imidugudu twateze ni imidugudu ikomeye, none ako kadugudu ni gatoya cyane, none ubutuma abasirikare batoya bakiye bagenda baje kurwana. Jambo ry'Imana rirambwira ngo bakigenda haleluya, ngo bakwire ngo bakubitane gutya n'abantu bakuriya, ngo kera ngo babona babarushije imbaraga, kera babateye umugongo, kera babarahunze urugamba bicamo abantu 30 n'ibisa. Noneho iyo shombaje imbere y'amaso y'Imana ngo aramubwira ngo Mana we izina ryawe rizosubira rirenge ngo gute mu Bisirayeli, abazokumva ko yatunesheje nari amahanga twatsinze tibasoza bose bagafatikanya bakadusibangatanya amateka yacu akibagirana munsi y'isi. Imana ije kubabwira arababwira ngo hari kivume kiri muri mwe, mutarakura mu kivume timuzosura guhagarara namba imbere y'ababisha. Haleluya. Amen. Muyandi magambo reka mvuge rino jambo, ubuzima bw'icyaha ni ubuzima bwonyine butaza bwemerera umuntu guhagarara imbere y'urugamba. Wo ukikavaringa mu buryo buhamba, ukikavaringa mu nzira zikomeye, ukafata ibintu byinshi ukabyiremeraho, ariko reka kubwire ngo ubwo buzima buhagaze nta natoye nubwo ukwereka abantu ngaho watsinda, ariko niba ari ubuzima bwo gutsindwa n'ubuzima bwica. Haleluya. Bagize gukurikirana bakora ubufindo batora ikibazo cyari kibarimo, nyiri cyaha bamukuramo n'umuryango wiwe n'amatungo yiwe, babitera amabuye birarangira, none ngo baje kurwana. Uwo munsi Imana irasubira ibagabiza aho bari bazi. Reke tube mu buzima bwo kubanza kwisuzuma imbere yawe, kuko iyo turi ahantu Imana ishaka ni ukuri. Iyo turi ahantu Imana ishaka, nubwo twoca mu ntambara zingana gute, nubwo twoca mu bigeragezo bimeze gute, tuza tuharenga kandi tukaharenga tukicambaye ko twari twa. Haleluya. Haleluya. Tuve mu buzima bwo kugenda dufata ibintu tukabirunda hejuru. Iyo kera bakazaja guhiga neza, bakazafata bakimba umwobo, barakwimba umwobo, babara bakazana ibyatsi bibisi bakarundajya hejuru, inyamaswa yahanyura ikazigira ngo ni inzira nyabagendwa, ikabona hari ibyatsi ikabona ngo aha ni ahantu nta kibazo gihari, ariko iyo hakandagira yakazihanuka ikagwa muri wa mwobo igapfa. Natwe iyo Satani aturenze akareba ubuzima bwacu akabona hariho gukiranirwa, aza yamaseka akazamuvuga ngo uru rugamba sino ririnda ndushora mu imbaraga zikomeye, kera harimo ibyaje zo kugira ngo tse. Haleluya. Amen. Komuragira reka manze komuragira ngo ari wo kwirukana Satani kandi Satani amurimo akamwirukana mu bandi.
amen. Muri wowe ufite ikibazo, muri wowe hari icyaha cyishe muri wowe, icyo cyaha ukagisiga muri wowe kuragira ngo cova mu bandi biguciyeho kandi nawe kikurimo. Mu yandi magambo iyo Satani afite mu muntu ahantu yinjirira, nubwo yogira gute abazi ko nubwo isaha n'isaha wa muntu amufite mu maboko. Haleluya. Hari akantu kamwe numvise karamfasha cyane. Umutunga yagiye agurisha inzu, arayigurisha kundi. Noneho wa wundi wari wayigurishije arasubira aragaruka abwira wa wundi wayiguze, aramubwira ngo nkonyemerera muri iyi nzu nari nakugurishirije, naje kagura gusa umusumari umwe uri muri iyi nzu. Aramubwira uragura umusumari gute kandi inzu wayo umusumari wawe? Yamubwira ngo unyemerere uyu musumari uri hano hantu gusa, umbwira ifaranga ushaka ndazitanga nimara ukwezi umusumari ngure gusa umusumari. Aramubwira ati uzoshoka umusumari se uzoburara, umusumari se uzobugira gute umusumari? Aramubwira ngo ibyo kumenya icyo umusumari si icyawe, jewe ndemerera ngura umusumari kandi mugurire hariya hantu. Sinkeneye kugura umusumari, nkeneye kugurira hariya. Uwo baramwemerera, arageze kumwemerera baragiye barasinya. Amare gusinya aragiye afata ibintu byabuze abizana bihambira mu mupfuko neza, abari kubihambira araza bishira kuri wa musumari. Buce wabo inzu itangira kunuka, ahamagaye iwabo aramubwira yo ibintu wakora ni ibinyabara. Aramubwira yo twabuze, sinaguhaye ibiguzi wari ushaka ngura umusumari, none uraza kuntegekera umusumari naguze, untegekera ibyo kuwushiraho n'ibyo atawushiraho. Bwarakeye wa wundi wari waguze yazo ava mu cyumba yimukira muri salo. Bamunukura musanga umugeza muri salo, arahavasha kuri aja muri nane mu gikari cyiza. Wamunukura kura umusanga hano, asohoka igipango aragenda inzu, wa wundi arasura ariko. Haleluya. Bandi magambo, iyo Satani yaguze umusumari umwe gusa mu buzima bwawe, ubuzima bwawe bwose aba yabufasha. Iyo neza ko hari icyaha kiri mu buzima bwawe, tazagira wasiwasi, azavuga ngo uyu muntu we nubwo bimeze gutyo kera ari mu maboko yawe. Iyo kandi ubwami bw'Imana bugira amahame yabo ngenderwaho. Iyo Satani aje akaburanira imbere y'amaso y'Imana akavuga ngo uyu muntu kino akora, yamara kuko bikaba bimeze uburenganzira n'ibindi byose bisaba kuri wa muntu agomba kubihagarara. Amen. Gusa umwe ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo Yoshua w'umutambyi ngo yagiye gutamba imbere y'amaso y'Imana. Satani ngo araza aramusanga ngo abwira Imana, ngo aramubwira ngo ni gute uyu muntu yoza kugutambira igitambo. Umuntu wambaye umwenda uri w'ibizinga, ni gute yose imbere y'amaso ya akaza gutambira igitambo kike. Icyo gihe Imana gusa yakoze intervention yayo, bimwambura wa mwenda yari yambaye, imwambika undi mwenda mwiza utariho ibizinga, abona gutambira igitambo. Yandi magambo, hari igisubizo gutya Satani yohagararamo akavuga ngo uyu muntu utagomba kubona kino gisubizo kubera kino niki. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo ahora ari umurezi, azagenda imbere y'amaso y'Imana kuturega. Iyo atureze kandi akaturega ibintu birizo, cya kindi twari dushaka imbere y'amaso y'Imana tutwobasha kugeraho. Haleluya. Nicyo gituma Dawidi yavuze ngo Mana ni wowe ubwawe nacumuyeho, nakoze ibisangwa n'amaso yawe, usambere bityo kugira ngo uboneke ko ukiranuka n'uvuga
kandi uboneke ko uboneye n'uca urubanza. Imana irakira. Hari abantu bazaje imbere y'amaso y'Imana bakaja kuyiburanya. Uziko Imana nayo ibimwe zirubagiye kagari kabaguse nono uziko baje akamavuga ngo Mana ngo naje uyu munsi wa none kutubona ngo kubera iki mutazosubiza ngo yo gusenga ngo kubera iki ngo nzasenga ngo abandi ngo reba baje ngo runaka yarasenze ngo none waramusubije ngo runaka ngo arasenga ngo uramusubiza gusa kubera iki jewe utazosubiza. Haleluya. Imana no gukiranutse irakiranutse mu rubanza rwayo. Banza ugende ubanza wisuzume, ubanze kureka kuva kubwira Imana, ubanze wisuzume mu buzima bwawe urebe nimba ubone uceceke. Imana kugutabara izagutabara kandi bidatinze. Haleluya. Hari ababaye mu buzima bwo kwiyeza no kwitunganya. Haleluya. Abantu baratunganya imbere y'amaso y'Imana cyangwa gusaba byabaye ibintu bisanzwe aza yamaza gusaba amasengesho ngo Mana ngo twaje ngo none ngo turasaba ngo kino niki wiko nibi wamara ukabanza ugasiga iby'ibanze n'ubuzima bukiranutse. Iyo ukiranutse niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo dushake gukiranuka, ngo dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwawe, ibindi byose ni inyongera. Haleluya. Iyo tubaye mu buzima bukiranutse, iyo tubaye mu buzima bushaka Imana, iyo tubaye mu buzima bushaka kumva Imana, ibindi byose tuba tubibonamo inyongera, kuko icy'ingenzi n'icyangombwa ni ukubanza kuba mu buzima bukiranuka. Ko turasoma iri sengesho ryo gusaba Imana imbabazi, haravuga ngo dore naremanye gukiranirwa muzaha ni mu mama yanzariye, dore ushaka ukuri ko mu mutima hataboneka uzahamenyesha ubwenge. Unyezeshe ezobu ndera, unyuhagire ndaba umweru dushe urubura. Unyumvishe umunezero n'ibyishimo kugira ngo amagufa wavunye yishime. Hisha amaso yawe ibyaha byanjye, usibagatanye ibyo nakiraniwe byose. Mana undememo umutima wera, usubizemo umutima ukomeye. Ntunte kure yo mu maso hawe, ntukureho umwuka wawe wera. Usubizemo kunezerwa n'agakiza kawe, ukomereshe umutima wemera. Nibwo zigisha inzira yawe abacumura, abanyabyaha baguhindukirire. Mana ni wowe Mana y'agakiza kanje, ukisa urubanza rw'inyama y'umuntu. Nibwo ururimi rwanje ruzaririmba cyane gukiranuka kwawe. Mwami bumbura iminwa yawe, nibwo akanwa kanje kazerekana ishimwe ryawe. Haleluya. Kumurumva iryo sengesho. Haleluya. Yazaro akavuga ngo Mana unkize inyama yawe, kuko yari yibazeho icyaha cyo kwica kandi n'icyaha cy'ubusambanyi. Ibyo byose yari yabishize imbere y'amaso yiwe. Aravuga ngo nta handi hantu nosubira kubonera ibyishimo, nta handi hantu nosubira kubonera umunezero usibye ibi bibashe kumva imbere, kandi nta handi nogenda kubivugira usibye imbere y'amaso y'Imana. Ngomba kubibwira Imana ikabanza ikambabarira, ngasubira nkaba mu buzima bwishimye. Haleluya. Haleluya. Reka mbabwire ngo ubuzima bw'ibyaha ikintu cya mbere buza bukorera umuntu, buza bumukuramo ibyishimo by'Imana. Iyo umuntu abaye mu buzima bwo gukora icyaha, nta kindi kintu gikomeye biza bibasha gukora mu buzima bw'umuntu. Ikintu cya mbere buza bumukoraho, buza bubasha bukamukuramo ibyishimo. Umuntu agasigara asenga akora imirimo, ariko muri we akaza yumva nta byishimo zo kumva Imana bikimurimo. Haleluya. Haleluya. Rero password niwe
ni ugusubira kandi ukikubita imbere y'amaso y'Imana. Iyo wikubise imbere y'amaso y'Imana ukabwira Imana ibiri mu mutima, Imana irasubira ikabikuraho, yamara igasubira ikakuremera ubuzima bwiza. Haleluya, amen. Haleluya, 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 amen. Mandi magambo, icyaha mu buzima bw'umuntu ni imbuto izimara ibyishimo byo kunezerwa. Abantu muri no minsi babaye mu buzima butari ubwabo kubera ibyaha biyegereje kandi bitubasha kubabwirira inyuma. Yandi magambo, umuntu akaba mu buzima bwo gukora ibyaha kandi yamara akazabikorera kure y'abantu, yamara akagira ngo ibyishimo by'ubumana bizaguma muri we. Reka mbabwire ko icyo ari ikinyoma gikomeye. Ikintu cyangombwa iyo ukoze ibyangwa n'Imana uzuba uhagaze kera ku musozi wo gutinda. Ikije cyose nubwo kitakaza kikwegera, iyo mbashe kuba muri bwa buzima kiza kikwegera kandi kikakugeraho vuba. Haleluya. Turacyari kumwe. Abantu baba bagenda, abantu batari ino bagaruke basi yego soza. Haleluya, haleluya, haleluya. Cyacho icyaha cyo imbere y'amaso y'Imana umuntu yobonerwe mwimbabazi. Iyo umuntu aje imbere y'amaso y'Imana agasaba Imana imbabazi, ni ukuri ndababwiza ukuri, Imana izisubira kandi ikababarira umuntu, gasubira kandi ikavumerera ubuzima bw'umwana we. Haleluya. Ariko iyo ubaye mu buzima bwo kwibesha, ukaba gusa mu buzima butari ubw'Imana, butari ubwo kwambaza Imana, butari ubwo gusenga Imana, nubwo hanze tukakubona tukakubona neza, tukakubona ko bigenze neza, ariko reka kubwire ko usoba uhagaze ku musozi wo gutsindwa kandi bibe bigisaba ibindi, kubera ko kera gutsindwa kuba kukurimo. Igikomeye ni ugusubira kandi ukagaruka imbere y'amaso y'Imana, ukitunganya, Imana igasubira kandi ikakuremera ubuzima butsinze. Haleluya. Ni icyo kintu dukeneye. Reka mbabwire ngo isengesho ryo gusaba Imana imbabazi ni isengesho rihoraho kandi rizajyubaka ubuzima bwacu bikaburemamo ubundi busha. Iyo twatubwira niko n'ijambo ry'Imana ritubwira, iyo umutima wacu utaducira urubanza tuzadutinyuka imbere y'amaso y'Imana. Iyo twatuzi neza ko aho duhagaze imbere y'amaso y'Imana nta kiducira urubanza turatinya, ariko uzogenda uje gusenga hari ibintu bitagenda. Amen. Umutima wonyine uzuba mu guseka ukamukubwira ngo ariko nawe uzi kwiyobera iki none urakuramo amiriza ngo kurasenga ukazamukomesha naho nyine kuramubwira yeme. Mureke dusubire mu buzima. Haleluya, amen. Ko ndasoza, mureke dusubire mu buzima bwacu, usubire mu buzima, tukemere ko icyaha kizoza kirara. Haleluya. Tukemere namba kwicyaha kizoza kirara mu buzima. Ndukigwamo birashoboka ko wogwa musa, ariko tugafata initiative yo kuzoza uhambira imiryango nimara gucyaha kigume mu buzima. Kubera ko mu gatabo k'umugenzi nasomye umugabo umwe umukristo baza bamutembereza ngo bamugeze ahantu basanga hari umuntu ngo uboheye mu kaziti, ngo kandi ngo yararebye abona wa muntu ngo afite umubabaro utirigeze kubaho, ngo umubabaro yaza gukora gutya wonyine akawumva umubabaro kumvika. Abaza wa muntu aramaza ngo se kubera iki uri muri kano kazitiro kandi bambona ubabaye. Baje kumusubiza baramubwira ngo nari umugezi kawe wawe uja mu bwami bw'Imana, kandi naje nazaje Siyoni, kandi nari narabihagurukanyemo umwete wose, kandi bihaguruka bikoramo n'umutima ubikuza. Ariko nageze mu rugenzi hagati muri jewe tangira gukora ibintu byangwa n'umwami w'ugo rurembo nazajayo. Mare kubikora noneho ndagomeza kaza mbyihisha
kazabyihishamo abantu tibabibone, abantu tibabimenye, ariko kakomeza kabikora kandi gakomeza kabihagararaho. Ngera ahantu amfata n'iso nakagombye gukora mu murimo w'Imana kugira ngo bibashe kuba iby'agaciro. Mufate mureke abantu tibasaba. Haleluya. Tangira kubyikoresha n'impano z'Imana n'iby'Imana yari yarampa. Tangira ko zose kubyikoresha mu nyungu zawe. Nage ahantu umutima wanje numva umwami w'urwo rurimo wakuramo umutima w'imbabazi. Noneho wamare kunkuramo umutima w'imbabazi, niyo mpamvu ngo ndi hano hantu kandi ngo aho ngo gusaba Imana imbabazi no kugira ngo kandi usore mbabarirwe na umwami w'urwo rurimo yabikuyemo, none kisigaje kucirwa. Haleluya. Uwo muntu waza wereka mu Kristo aramubwira ngo genda iki naco kikubere akabaro. Yeme. Haleluya. Nimba hari umuntu wagiye, nimba hari umuntu wananiwe mu rundi rugenzi turimo, bigomba kukuberamo isomo, cyakintu kikakuberamo isomo rikomeye cyo gutuma nawe utazobura n'ikindi kimeze nkacyo kikakunaniza muri wowe. Haleluya. Nimba hari ahantu, hari aho wagiye ubona ukazubona hari ibigenda binaniza abantu, nawe ntukabifate ngo use kubishize iruhande cyangwa use ngo kubisuzuguye. Uzofata ingamba zikomeye zo kugira ngo bizabinde nawe ejo wundi bitazoguhindukira ingorane bikabasha kukunaniza muri wowe. Haleluya. Tube mu buzima bwo gusaba Imana imbabazi. Usoza uja gusenga, usoza ubanza wikubita imbere y'amaso y'Imana, urebe umutima wawe nimba hari kirimo, ubwira Imana ngo kino kintu si cyane, iki kintu si cyane, singomba kuba mu buzima bupfuye kandi waratanze imbabazi ku bwaje. Haleluya. Singomba kuba mu buzima bw'ibyaha kandi Yesu warapfuye kugira ngo mbashe kuba mu buzima butari ubw'ibyaha. Nuba muri ubwo buzima nta rugamba ruzaguhagarara imbere udatsi. Uzatsindwa n'urugamba nabi kubera ko aho uhagaze mu kirere cyo gutsindwa. Kirere cyo gutsindwa n'icyaha mu buzima bwawe. Haleluya. Haleluya. Tugende dusure twisuzume, dutekereze imitima yacu kandi yewe mureke mbabwire rino jambo, icyaha mu buzima tikiza gisa. Icyaha mu buzima bw'umuntu, nimba hari icyaha kiri mu buzima bwawe wagize gusa ngo cyarangiwe n'iminsi, kubera ko iminsi yabaye myinshi, ugende usubire kandi wikubita imbere y'amaso y'Imana, kuko icyaha tikiza kimagwa n'iminsi, icyaha tikiza kimagwa n'ibihe, icyaha kiza kimagwa no kugira. Haleluya. Nani tubabarira icyaha tikiza kimagwa n'ibihe, icyaha tikiza kimagwa n'iminsi myinshi, icyaha tikiza kimagwa kuko mbona abandi babagikora. Hari ibintu abantu bejeje kubera ko byahindutse ku muco, bigera ahantu abantu baza kubibire. Mureke gusamarira abana. Haleluya. Mureke gusamarira abana murebe bituve, bituma kubera ko abandi bazabikora nawe byama bisa kimibaye umuco. Reka mbabwire ngo nubwo zoba umuco abantu bakazabikora ku manywa na nijoro, uburemere bw'icyaha mu buzima bw'umuntu nubwo kwicubuka. Mana mbabarira. Icyo sengesho yasenze aravuga ngo Mana ndasaba imbabazi zawe, nubwo nakoze ibyangwa nawe, nubwo nagendeye mu bidakwiriye imbere y'amaso yawe, ariko kandi haracari imbabazi. Ndaje imbere y'amaso yawe savye imbabazi Mana, iki kintu niki ndasaba kugira ngo mbabare utunganye unyeze ungirire neza. Haleluya. Mu gusoza ya minota irarangiye, mu gusoza usubire kandi uje imbere y'amaso y'Imana, utangire kandi ubuzima bw'ejo. Haleluya. Ubu maze iminsi wa usenga,
ukaba umaze igihe kinini wabusenga, ariko kandi utaza wita mu gusenga kwawe no mu buzima bw'ejo bitari ibintu biriya bintu biri aho ngaho, ariko noneho kugira ngo ugere mu rugamba mu butsinzi busha, kugira ngo utibuke mu mashimwe y'Imana, tangira ubuzima bwejejwe usoza ubwira Imana, kandi numara kubwira Imana wumve neza ko ubuzima bwawe ubutunganye, numara kubutunganya uzosenge buke urebe niba Imana itazagusoza. Haleluya. Uba waragende mu bintu byinshi, ariko kandi haracyariho probability zikomeye zo kubasha gutuma ubuzima bwawe buba ubutsinzi, bugera mu butsinzi bwuzuye. Ni ubuzima bwejejwe, ubuzima butunganiye Imana, ubuzima buri mu murongo w'Imana ishaka. Nugendera muri uwo murongo, ni ukuri ndakubwiye ngo hari ibintu byinshi bizakuva imbere utanabisenga, kubera ko hari icyo Imana ishaka gusa kugira ngo ibintu bihinduke, kandi icyo Imana ishaka nta kindi ni ugutunganya umutima wawe. Amen. Buri mutima Yesu ature mu mitima yacu, Yesu akorere mu mitima yacu, tukaza tugira ngo nubwo abantu batotubona, nubwo abantu batotubona, abantu nubwo batubona si bo bagize, ahubwo Imana itubona niyo igwiriye gutivwa mu buzima bwacu, kuko ni nayo izoducira urubanza, ni nayo izo gukiranirwa kwacu, ni nayo izo tuzadukora neza. Rero reka rero dutunganira ubuzima bwacu buzahinduka busha. Ijambo ry'Imana rituganze.